Reke Srbije otiču u 3 mora: Crno, Jadransko i Egejsko. Povoljni prirodni uslovi na teritoriji Srbije uslovili su postojanje više hiljada vodotokova, čija ukupna dužina iznosi oko 66.000 kilometara. Nekada je samo kroz Beograd teklo 40 reka i potoka, a danas su većinom sprovedeni u podzemne vode i pretvoreni u kišne i kanalizacione kolektore. Neki od potoka koji su tekli područjem grada su Mokroluški, Bulbulderski, Čuburski, potok od Pašine, Česme, Banjički, Kumodraški. U periodu između 2 svetska rata intenzivno se radilo na izgradnji gradske kanalizacije, pa su doline ovih potoka zasipane i pretvarane u saobraćajnice, a sami potoci uvedeni u novoizgrađene kolektore gradske kanalizacije. Princip da reku Savu treba maksimalno štititi od izlivanja zagađenih voda i te vode preusmeriti ka Dunavu utvrđen je davne 1910. godine, a on važi i danas. Ali, pored Save, ima još mnoštvo voda u kojima je živi svet, a naročito fauna riba, ozbiljno ugrožen. Ekološko udruženje Endemit je u svojoj publikaciji Vodič kroz faunu riba Beograda istaklo baš ovaj problem smanjenja vodotokova u Beogradu kao suštinski za razumevanje činjenice da u vodama Beograda sve ređe možemo da nađemo neke vrste riba koje su nekada bile svakodnevna pojava. Od svih zaštićenih područja na teritoriji Beograda, kao područja značajna za zaštitu faune riba izdvajaju se Veliko i Malo Ratno ostrvo i Forland leve obale Dunava, područje koje je u postupku zaštite. U vodiču su detaljno opisane 54 vrste riba koje žive na širem području Beograda. Opis 54 vrste riba na teritoriji Beograda obuhvatio je pored Save i Dunava i manje vodotokove i pritoke. Pored članova Endemita koji su učestvovali u izradi publikacije i radionica, recenzenti publikacije bili su i stručnjaci za ribe sa Instituta za multidisciplinarna istraživanja. Kada smo krenuli u celu priču oko vodiča, bilo je dileme da li obuhvatiti samo faunu Save i Dunava, što je nekako glavna asocijacija kada pomislimo na Beograd i vode Beograda. A onda kada pogledamo neke administrativne granice ili teritoriju grada Beograda, vidimo da tu ima još vodenih površina, počev od, Ade Ciganlije, Kolubara, cela mreža kanala u Pančevačkom ritu, Markovačko jezero kod Mladenovca. I onda smo se odlučili ipak za ovaj malo širi koncept da uključimo maltene sve vodene površine na teritoriji grada i riblje vrste koje ih naseljavaju. Jer određen broj vrsta nisu prisutne u Savi i Dunavu ili u relativno maloj brojnosti, tako da praktično nisu ni primetne. A smatrali smo da zaslužuju mesto u vodiču. Takođe ovde smo uvrstili određene vrste, prvenstveno ugrožene, koje su nekada registrovane u vodama na teritoriji grada, a u zadnje vreme, zadnjih nekoliko decenija nemamo podatke o njima, ali zbog njihovog značaja za očuvanje uopšte biodiverziteta uvrstili smo ih u ovaj vodič. Prvenstveno mislim na crnku ili umbru krameri, koja je u Srbiji registrovana svega na nekoliko lokacija, na 2 ili 3 lokacije. Vodič je namenjen širokom krugu čitalaca, naročito školskom uzrastu. Naglasak je na zaštiti riba u širem smislu, na zaštiti njihovih staništa i faktora koji ugrožavaju njihov opstanak u našim vodama. Problem koji se ne tiče samo riba i vode uopšte, nego i zaštite prirode u celini, je što većina nas polazi od toga da neće mnogo doprineti opštem stanju stvari ako neko kao pojedinac uradi nešto dobro ili loše u svom prirodnom okruženju. Ovakav odnos prema prirodi vremenom je doveo do toga da su malo po malo nestajale prirodne vrste, vodene površine, pa čak i čitavi vodotokovi na području grada.
Beograd je veliki grad na dve velike reke, ali u ovom vodiču obuhvaćeni su ne samo Sava i Dunav, već sve vode koje su administrativno na teritoriji grada. Zagađenje svih ovih voda kao fenomen koji traje već duži niz godina, nepostojanje svesti o važnosti tretiranja otpadnih voda, kao i neplanska urbanizacija, sve to doprinosi zagađenju vode oko nas. Vode koju bi trebalo da pijemo, da se u njoj kupamo i da njom uzgajamo hranu koju jedemo. Posebno značajna zona je Forland na levoj obali Dunava, pre svega kao mrestilište mnogih vrsta riba. Eksploatacija šljunka, izbacivanje šuta i otpada iz okolnih naselja je najveći problem ovog područja. Ribe se mreste u mirnoj vodi, zato što su nejake da izdrže velike struje glavnog rečnog toka, pa traže utočište gde će mlađ moći da opstane dok ne ojača dovoljno da može da se vrati u glavni tok. Urbanizacijom, zagađenjem zemljišta i odvajanjem malih rukavaca, kanala i takozvanih kubika od glavnog toka reke, mlade ribe nakon povlačenja reke u svoje korito posle poplavnog talasa nemaju način da se u nju vrate. Ostaju zarobljene u ovim vodenim područjima gde uglavnom uginu. Odgovor na pitanje kako sprečiti ovakve pojave bio je iznenađujuće jednostavan. Ne trebamo mi mnogo tu nešto da, znači tu samo treba dozvoliti normalno, znači kada u proleći imamo visoke vodostaje reka, da Dunav normalno može da poplavi to područje, da riba izađe u te zone, izmesti se, jer sada kada prođemo tim delom na nekoliko mesta ima podignuta obala gde čak i kada su visoke vode ne izliva se ili neke eksploatacije šljunka, peska. Sve to donekle narušava tu zonu, pa onda i kada neka voda ostane u kubicima i Forlandu, u nekom periodu riba ne može da se vrati nazad jer su svi ti kanali, rukavci presečeni, tako da dosta je narušeno, ali određen deo te Forland zone je i prilično dobro očuvan i značajan, tako da trebalo bi ga tako kakav je sačuvati od daljeg narušavanja od strane ljudi. Kao što smo vidjeli, čovek je glavni uzročnik za sve ono loše što se desilo beogradskim vodotokovima. A vodič nam daje i informacije o tome kakvo je stanje bilo nekada, a kakvo je sada. Kroz Beograd je nekada proticao veliki broj rečica i potoka, koji su razvojem grada pretvoreni u kanalizacione kolektore ili su jednostavno nestali. A sa druge strane, listajući vodič, možemo saznati i to koje su to vode pored Save i Dunava u kojima možemo naći neke za biološku raznovrsnost riba jako značajne vrste. Kad smo pomenuli i određene vrste koje ne srećemo u Savi i Dunavu, a ima ih. Kolubara je interesantna reka koja svojim donjim tokom pripada teritoriji grada, pa između ostalog u njoj srećemo i klena, potočnu mrenu, dvoprugastu ukliju, nekoliko vrsta vijuna koje možda su i prisutne i u Savi i u Dunavu, ali u malom broju. Praktično da nismo uvrstili te vodotoke, verovatno ne bi našli mesto u ovoj publikaciji, ali smatrali smo da im je ipak mesto tu, jer veliki broj ribolovaca iz Beograda odlazi i na Kolubaru i ne znam, Markovačko jezero isto je interesantno ovde, pa mogu da se sretnu sa tim vrstama. Glavni saradnici u realizaciji ovog vodiča u praktičnom istraživanju riba u vodama Beograda su svakako i čuveni beogradski alasi. Ima nekoliko alasa sa kojima smo maltene stalno u nekom kontaktu, koji nam javljaju kad imaju neki interesantan ulov ili kada za neka naša istraživanja su nam potrebne određene vrste riba od njih. Najlakše dolazimo do tih riba jer su ljudi svaki dan na vodi, tako da to je takođe dragoceno. Cilj ovog vodiča je, po rečima njegovih autora,
da informacije koje on nudi dobiju pre svega mladi ljudi, koji će u budućnosti, pored znanja, imati i izgrađenu svest o tome koje odluke treba donositi kada je zaštita prirode u pitanju. Školujte se za jedno od najtraženijih zanimanja današnjice kod nas i u svetu. Postanite dobar web dizajner. Upis u toku. Krojačeva škola web dizajna. Svaka pojedinačna biljna i životinjska vrsta ima svoju ulogu u opštim procesima koji održavaju život i zato biodiverzitet ili biološka raznovrsnost predstavlja osnovu za opstanak na Zemlji. Nažalost, danas je ukupan biodiverzitet naše planete znatno ugrožen. Svakodnevno nestaje veliki broj vrsta i njihovih staništa. Ogromna prostranstva prirodnih ekosistema se uništavaju i zamenjuju veštačkim, što predstavlja veliku opasnost za buduće funkcionisanje biosfere i opstanak čoveka. Svakim danom biljne i životinjske vrste nestaju sve većom brzinom. Samo neki od krajnje zabrinjavajućih podataka Međunarodne unije za zaštitu prirode su da je trenutna stopa izumiranja vrsta od 1000 do 10.000 puta veća od prirodne stope iščeznuća. U toku jednog dana na Zemlji nestane oko 100 vrsta. Svake godine nestane 6 miliona hektara prašuma, a čak 30% svih poznatih opisanih vrsta vodozemaca je u opasnosti da nestane, što ih čini najugroženijom grupom organizama. Nedovoljna briga o životnoj sredini, ubrzana i neplanska urbanizacija i konačno ljudska bahatost doveli su do toga da poslednjih decenija u Beogradu ubrzano iščezavaju pojedine životinjske vrste, pre svega uništavanjem njihovih lokalnih staništa. Da bi skrenuli pažnju javnosti na ove probleme, ekološko društvo Endemit nastoji da kroz različite aktivnosti doprinese zaštiti životne sredine i održivom razvoju na teritoriji naše zemlje. Društvo Endemit osnovala je 2000. godine grupa sada već svršenih studenata Biološkog fakulteta, koja je do danas objavila 4 stručne publikacije. Zoo vodič, vodič kroz biološku i kulturnu raznovrsnost Nacionalnog parka Đerdap, Vodozemci i gnizavci Beograda i vodič kroz faunu riba Beograda. Poslednje 2 publikacije finansirao je Sekretarijat za zaštitu životne sredine grada Beograda. Naše društvo prevashodno se bavi istraživačkim radom i edukacijom. Mi smo te neke informacije i podatke koje smo dobili tokom organizacije tih ekoloških kampova i naravno literaturnih podataka koje smo pronašli, publikovali i namenili određenim ciljnim grupama. Pre svega deci školskog uzrasta, osnovne i srednje škole, zatim studentima, ali ne samo njima, nego čak i nastavnicima biologije, recimo, koji treba da edukuju tu decu. Smatramo da te publikacije koje smo napravili sadrže dobre informacije, koje su izuzetno kvalitetne i koje mogu da pomognu, da utiču zapravo na te mlade ljude da razviju tu neku ekološku svest o različitim grupama živih bića i da na neki način se zainteresuju za njih i da na kraju sve to će rezultirati boljom zaštitom životne sredine i samog biodiverziteta, odnosno svih tih živih bića. Publikacija Vodozemci i gnizavci Beograda je informativnog karaktera i prikazuje naš grad kao jedno iskonski zanimljivo područje. Publikacija je besplatna i može se pronaći na sajtu udruženja Endemit, endemit.org.rs. Kada govorimo o autohtonim vrstama vodozemaca i gnizavaca, po bogatstvu tih vrsta Beograd stoji rame uz rame sa Nacionalnim parkom Đerdap,
Jedina razlika je u tome što možemo da kažemo da populacija tih vrsta vodozemaca i gmizavaca na području Đerdapa živi srećniji život, odnosno dosta je brojnija i manje ugrožena u odnosu na Beograd. Nažalost, jedna ili dve vrste sa spiska starosedalaca vodozemaca i gmizavaca Beograda su lokalno izumrle, a mnoge populacije su na granici opstanka. U užem području Beograda, na opštinama Voždovac i Palilula, postoje dva velika lokalna centra diverziteta vodozemaca i gmizavaca. To su planina Avala i Pančevački rit. Oba mesta su veoma blizu užem gradskom jezgru, pogotovo Pančevački rit, koji je u opasnosti da pretrpi veliko oštećenje ako se krene sa nekontrolisanom urbanizacijom. Za sada je sastav vrsta vodozemaca i gmizavaca u Pančevačkom ritu isti kao što je bio 80-ih godina. U kakvom stanju su njihove populacije, to još uvek detaljno ne znamo. Nekada je na teritoriji Beograda veoma česta zmija bio stepski smuk. Šetnjom kroz beogradske šume možete i danas naići na njega. Iako može da poraste do 3 metra, stepski smuk je bezopasna zmija i nije otrovna. Hrani se sitnim sisarima, pticama, gušterima i manjim zmijama. Od vodozemaca na teritoriji Beograda živi nekoliko vrsta repatih vodozemaca. To su daždevnjaci i mrmoljci. O čuvenom šarenom daždevnjaku odavno se ispredaju neverovatne priče. Legenda kaže da može da pišti i da je otrovan. Naravno, ni jedno ni drugo nije tačno, već je reč o jednoj pitomoj životinjici, čiji je životni vek oko 20 godina. Područje Beograda naseljava veliki broj različitih vrsta žaba. Konkretan primer je zelena krastača, jedna mala simpatična žaba koja je bila najčešći stanovnik područja Beograda. 80. i 90. godina, pa i početkom 21. veka zelenu krastaču mogli smo da sretnemo u gradskom jezgru Beograda, na Vračaru, Karaburmi, Zvezdari i kod Vukovog spomenika. Ta vrsta je bila prisutna na tom prostoru zato što su se tu nalazile male porodične kuće sa baštama u kojima se održavao lokalni diverzitet vrsta. Te kuće sa baštama su bile kao neke staze koje su povezivale životinjske populacije koje su se nalazile u tim lokalnim centrima. Međutim, 2000. godine kreće mnogo agresivnija urbanizacija, tako da su ovi delovi grada potpuno promenili izgled. Male kuće sa baštama su porušene, parcele su prodate, izgrađene su neke višespratnice i više nema ni milimetra travnatog prostora, a samim tim ni ovih životinja. Iako je urbanizacija neminovna, naročito u centralnim delovima grada, načini na koji se ona sprovodi mogu biti raznovrsni. Kada govorimo o urbanizmu, uvek se konsultuju inženjeri koji posjeduju potrebno znanje za vrstu posla kojom se bave, ali su biolozi i ekolozi po pravilu zapostavljeni. Ako hoćemo da očuvamo lokalni biodiverzitet, mi ne treba da pravimo sterilne parkovske površine sa ukrasnim biljem. Mislim da je mnogo bolja ideja, to nije moja ideja, tu postoje ljudi stručnjaci iz Šumarskog fakulteta koji smatraju isto. Treba te zelene površine da budu u stvari očuvani delovi tih nekih pređašnjih autohtonih staništa sa izvornim vrstama drvenastih vrsta, zeljastih vrsta, sa očuvanim malim stajačicama, vodenim površinama gde vodozemci mogu da položu svoja jaja, da se reprodukuju. Recimo u Konaku, Topčiderskom parku, Konak Kneza Miloša, tu postoji jedan kompleks malih jezeraca. Mislim da je to izgrađeno, ne da mislim, izgrađeno je pre Drugog svetskog rata i to je do 90. neke godine bio jedan fenomenalan prostor sa veoma mnogo vrsta vodozemaca koji su tu živeli, imali su te vijabilne populacije. Onda jedno vreme su ti bazeni bili ispražnjeni i sad je to ponovo nekako ponovo oživelo. Tako da recimo to je jedan lep primer koji smo i opisali u ovoj knjizi, kako bi moglo da se utiče pozitivno, da se vrati nekadašnji biodiverzitet kada su u pitanju nekadašnji diverzitet vrsta vodozemaca i gmizavaca. U zemljama širom sveta sprovode se različite mere koje doprinose očuvanju lokalnih populacija vodozemaca i gmizavaca.
Zaštita ovih vrsta je zakonski strogo regulisana i u Srbiji. Međutim, za uspešno sprovođenje zakonskih odredbi nisu neophodne samo zaštitne mere i kazne, već pre svega podizanje svesti građana o značaju očuvanja prirode. Neke vrste divljih životinja su ljudima od davnina bile simpatične. To se pre svega odnosi na ptice i razne vrste sisara, pa i neke insekte. Prema vodozemcima i gmizavcima ljudi su pretežno ravnodušni ili ih se groze i plaše. To je dovelo do nemarnog odnosa prema ovim životinjama, naročito tokom naseljavanja i izmene prvobitnih predela radi izgradnje naselja. Sada smo svesni velike krize biološke raznovrsnosti i masovnog izumiranja vrsta, kao i posledice koje će to imati po budućnost živog sveta. Stoga je neophodno da mi, stanovnici gradskih sredina, znamo da je postojanje svih članova prirodnih lokalnih životnih zajednica podjednako važno kako za njihov, tako i za naš opstanak. Na svoj način, ova mala stvorenja nam možda i skreću pažnju na to, a nama ljudima ostaje da shvatimo poruku.